Dobrodošla Jelena na posebnu vožnju. Joj, hvala ti lijepa na ovom iskustvu. Vozit ćemo se malo u krug ili ćemo stajati radije. Pa nije Treba ti loše. malo mira ovih dana. Treba mi malo mira u dobrom društvu, a onda ćemo iskočiti kad mi poželimo. Kako ide ovih dana? Imaš prilično ubrzani tempo. Ubrzan je tempo, onako kako smo i mislili da će biti, sveobuhvatno, ko da sam u školi, jako puno zadataka, puno komunikacije oko svega, proba. Evo, sinoć smo baš bili na jednoj završnoj, pripremamo projekcije. Zapravo je sve super. Ide sve po planu. Ide sve po planu. Tako Ti si bila skromna u startu, nisi imala puno zahtjeva ili samo djeluješ tako, a zapravo jako puno tražiš? Pa malo jesam control freak u smislu da evo zajedno sve radimo, znaš. Nije ono sad će ti neko nešto napraviti pa će ti donijeti pa će ti poslat, nego smo svi zajedno u tome, jedna onako gotovo obiteljsko-prijateljska manufaktura. Tako da su svi krasni, talentirani, dobronamjerni ljudi oko nas i baš smo sinoć isto rekli, jednostavno ne prihvaćamo dok to nije onako kako se nama sviđa, da bi onda mogli to predstaviti svima. Naravno, nama se sviđa, u nadi da će i ostalima. I u garaži se radi i dalje ili si završila taj, Joj, da, kako bih rekla, prljaviji dio posla, teži dio posla? To smo radili isto na ovako jednom hladnoj temperaturi kao danas. Završili smo jer smo spot snimili i evo, uskoro će izaći, tako da smo i taj dio završili. Onako haklica jedna. Križaš i stavljaš kvačice. Križam, tako je. Spot si kao nešto bi, ne bi, na početku nisi stigla jer je bilo malo vremena. Tako, imali smo ali odlučila si ipak i prije Dore ga objaviti. Znači, Lirik video je išao odmah i onda smo planirali, kako smo i dogovorili sa vašom ekipom, da će video spot kad se napravi jednostavno krenuti u daljnju priču, nastavak. Imaće svoj život. Imaće svoj život, evo još nekih nešto dana do Dore, tako da možemo i taj dio pokazati kako smo vizualno zamislili ovu pjesmu. Jako nam se sviđa, snimali smo kraj rijeke Sutle i Save, obzirom je tamo blizu Ušće. I bilo je baš lijepo. Moram ti priznat, kad smo tražili ovu lokaciju, očekivala sam da ćeš biti negdje u prirodi, ali ti si baš željela ovako jednu urbaniju stranu. Pa ako ćemo biti skroz iskreni, ja sam ti rekla da se nađemo na autocesti ili na nekoj prometnoj, pa si ti rekla da možda tako, možda tehnička ekipa ovih dragih ljudi koji su oko nas rekla da je možda ipak malo opasno. Malo bi vikale. Malo sam mislila, kako sam Blajna, ja onako bi to preko brda bi to išlo, a i ti mi nisi loša u tome koliko glas tvoj može dobaciti. Tako da si me ljubazno usmjerila i onda sam sad sjetila joj pa tramvaj i dugo se nisam vozila u tramvaju i obožavam. Ali imaš kartu? Imam kartu. Sad krenemo u kontrolu. Pa dobro, nećemo gubiti sad vrijeme na to, ali karta postoji jer je uvijek imam, ja ne znam, već nekoliko godina i kćer kad nešto negdje mora ići pa je onda dam da ima. Jako mi se sviđa. Znaš koristiti ove nove uređaje? Pa ne znam koliko su novi, kad se zadnji put... Ne znam kad si se zadnji put vozila. Pa ne znam, možda prije 2-3 godine, znaš da uđeš, jel to se nešto promijenilo, Zlato? Nema toga. Zlato. Da budemo prošle malo pa ćemo Nije mi to drago da me... Ali tramvaj ne vozi do Dore. Ne, u Opatiju ćeš ipak... Samo ususret Dori. Da, samo ususret, da. Ali je posebna vožnja i to mi je drago. Prvi put ovako nešto. Viš kako smo mi privilegirane, ti i ja. Jel se osjećaš tako i ovih dana uoči Dore? Ma jako sam zahvalna, znaš, koliko god, mislim, obožavam glazbu, obožavam drage ljude, obožavam kad neko zna svoj posao u svakom segmentu koji radimo, obožavam Doru kao priliku, bez obzira što ono što sam uvijek rekla, to sigurno nije moj najprirodniji milje, ali ja te 3 minute pokušavam i pokušat ću učiniti svojim najprirodnijim okolišem. Volim profesionalnu ekipu oko sebe, volim talentirane ljude, volim što imam priliku opet malo izaći iz svoje samozatajnosti i zapravo mi se ovaj šušur i ova žiža sviđa, jer znaš, nije uvijek, nije već godinama, nego je ovo evo nešto što je prekrasno, stvarno. Kad su tek izašle pjesme, sad mi se čini da se to malo smirilo, ali kad su tek izašle pjesme, onda je bilo jako puno komentara. Pa kud pjesmu na francuskom? Sad sam već to lagano i zaboravila, jer mi se čini da više nije to top tema. Pa to ali sjećaš se tih prvih dana? Ne, sjećam se, Bože Zlato, kao da je bilo prije pola godine.
Ne, meni se stvarno, ne, ja Da. ti to kažem, meni se čini da je sve ovo počelo prije pola godine, a ne prije koliko, 2 mjeseca mjeseca otprilike. otprilike. Pa ja sam nekako, kao prvo pretpostavila se bi bilo je prirodno da bude komentara. Znači, po prvi put se pjesma pojavljuje na francuskom, a i uvijek to pitanje i prije bilo i zašto na engleskom. Shvaćam i razumijem i naravno da je i jezik identitet koji predstavljaš ako dolaziš i ovisno iz koje zemlje, naravno. Ali s druge strane, sjećam se moj album na 4 jezika, Voyage, izašao je točno 2013. kad je u par dana kako je Hrvatska ušla u Europsku uniju, pa je neki kritičar nazvao kao najevropskiji album i tako. Mislim, stvar je da smo dio zemlje, dio kvarta, dio regije, dio države, dio Europe, dio svijeta i nekako, ako išta, baš ovaj festival ima neku međunarodnu pažnju. I zašto ne? Kao što smo i prije pričale, jednostavno jedan od aranžmanskih odluka, umjetničkih odluka, fakat je najbolje sjeo i zapravo sve više uživam i sve više mi ljudi vidim da su se sprijateljili s tim i da je zapravo to sad više nije prvo pitanje kad te susretnu, nego već neko drugo. Da, kažem ti, baš primjećujem da se više o tome toliko ne raspravlja. Učinilo je nešto to da se sprijateljiš sa ne samo mojom pjesmom, nego i ostalim pjesmama i nekako uspiješ ako ti daju šansu objasniti stvarno zašto je na kraju francuski odabran. Dobro, ti si pjevala na raznim jezicima, tako da i to su bili argumenti, baš si pokrenula si malo bila i rasprave. Jel ti s te strane drago što su pjesme toliko prije Dore izišle van i došle do publike? Slijedom ovoga što smo sad pričali, sigurno da je dalo mogućnost da se ljudi sprijatelje sa takvom idejom, ali zapravo volim onaj efekt iznenađenja. Zapravo mi malo nedostaje to da po prvi put čuješ, vidiš uopće ko nastupa i da sve zajedno možeš čuti, i pjesmu i vizualno. Naravno, sad ćemo imati još tu nadogradnju vizualno, vjerujem da svi pripremaju nešto što će itekako doprinijeti samoj pjesmi, ali kad bi morala birati, ja bi odabrala da po prvi put čujem na pozornici Dore 27. ili 28. drugu pjesmu. Znaš da na Eurosongu postoje ljudi, fanovi koji dolaze u grad gdje se već održava Eurosong, ali ništa ne poslušaju ranije. Čekaju to polufinale, prvo, po drugo i onda finale. To mi je dobro, to mi je odlično. Iako ne znam kako se mogu baš toliko izolirati, ali eto. Tako sam se i ja izolirala, znaš, i nisam stvarno išla prislušavati pjesme, ali naravno neke su doprele do mene, ali sam si baš nekako rekla, baš bi voljela tamo. Zapravo ja čekam prvu probu. Ja uopće ne razmišljam o prvoj večeri ili drugoj večeri, nego razmišljam o probi, razmišljam to meni stvara tu, srsi te prođu kad skužiš, ko je u ekipi, ko je snimatelj, ko je ima steadicam, ko je tamo na lightu, ko je, znaš, to mi je, i da sve bude ok sa tonom, da znam da smo si svi ok i da ćemo iskoristiti kako treba. Sve je vrlo pomno isplanirano, svi imamo svoje jednake minute koje ćemo utrošiti da se sve dobro pripremi. Imamo dovoljno vremena, 2 dana, pa ja mislim da je sve skupa 7 proba, tako da mi to super zvuči i zapravo to jedva čekam. Ti već znaš zapravo tu našu ekipu i kamermane i asistente režije i sa svima si dovoljno. Ti to čini posao lakšim? Da. Si opuštenija ili možda... Lijep mi je osjećaj znati prepoznati i pozdraviti se s ljudima. Mislim da svi osjećaju koliko poštujem, bez obzira jer se neko nalazi na tvom mjestu gdje si prepoznatljiva jer te ljudi vide ispred kamere, ili svi ovi iza. Na kraju i u studiju radiš s ljudima bez kojih sve to ne bi bilo. To nije samo floskula, to je uistinu nešto što volim. Čak nekad znam radije popričati s tim ljudima jer me zanima kako sve to skupa ide, funkcionira, i na kraju krajeva moraš imati nekakav lijep odnos i da znaju da i ti cijeniš ono što oni radi i da bez svega toga nema. Ne možeš doći samo tamo, pojaviti se i nešto zahtijevati, a s druge strane očekujem istu stvar, isto razumijevanje i ozbiljnosti i od njih, da bi svako od nas dobio mogućnost da napravi fantastičan nastup. Znači ovako, topla, draga i kad se zezam, ali kad radimo... Ali je, stvarno da. Ja se nadam da je to nekako fair i pošteno. Sjećam se da sam uvijek govorila, uvijek bi bila
prva na probama, znaš, kad nas je puno na festivalima, znalo se dogoditi da ljudi valjda misle ako nisi na vrijeme da si, ne znam, da si luzer, da je to nekako, ja ne znam sad da li je tako i dalje, ali je bilo ono, moraš se pojaviti u nekom malo kasnijem trenutku, naravno da se desi da kasniš, ja sam kasnila svojim prijateljicama još onda kad nije bilo mobitela, pa mi je to grozno bilo, ali opraštale su mi. Ali ovdje nekako pokazuješ i poštovanje i na kraju krajeva svi najveći su, sjećam se, i Olivera prije i tako bi bili tu, dolazili i pokazivali zapravo kako se to radi. Tako da mislim da je to uzajamno poštovanje jako, jako, jako bitno i stvarno se veselim nekako. A što misliš, zašto ljudi toliko vole Doru? I glazbenici, a s druge strane publika? Pa uistinu se stvori neki šušur, mijenja se godinama, znači tijekom godina vidim da ne samo produkcijski, već i imenima, žanrovima, ja vjerujem da prije 10 godina nismo mislili da bi se neka vrst izvođača pojavila uopće i da bi im bilo zanimljivo. Tako da mi se sviđa koliko god ja možda više razumijevala izvođača kojem je, ajmo to tako reći, pjesma na prvom mjestu, toliko mi je prekrasno vidjeti koliko se svi brinu, misle. Znači, što kvalitetnije ti možeš pružiti svoj nastup, to više je bogatstvo te manifestacije. Tako da svako od nas ima taj jedan mali komadić, ne znam sad u postocima, ako nas je 24, te Dore koju mi činimo. Neko nas je odabrao prije i hvala na tome, ali mi imamo tu odgovornost da to bude najbolje moguće. I kako vidim, svi se jako trude da to bude stvarno ok. Tako da ja mislim da i publika onda uzvraća, ovi se trude, to nije samo onako, to nije bez veze scenografija, to je promišljeno, odabrano, da je to baš tu. Naravno, svi smo pod nekakvom povećalom i kritikom i nekakve greškice se mogu nekako dočekati na nož, ali s druge strane svi smo ljudi i najvažnije je vidjeti kako poboljšati stvari. Recimo u komunikaciji baš sa i tvojim kolegama i vezano za Doru, jako brzo odgovaraju, odmah dobijem informaciju, nema veze, nije uvijek da, može, ali je nekako suvislo objašnjenje u kojem mi objasne zašto ne. Ima prostora da se stvari poboljšaju, ali i taj dio mi je odličan u kojem kažu ok, reci nam, kaži nam, pa da bismo onda za buduće možda tu neku stvar mogli realizirati na bolji način. Svugdje gdje ti možeš pričati je dobro i možemo stvoriti nešto stvarno ok. A pretpostavljam da se sve to neki hype desi, Dora, Eurosong, jedan milje koji ni ja ne poznajem dobro, ali daje ti priliku da budeš onako malo jednostavno izražajniji, da je sve naglašenije i da zapravo možeš na najbolji mogući način izvesti svoju priču. Jer nije samo pjesma u pitanju, nego i sve ovo vizualno. I kroz ove razgovore ljudi upoznaju kako misliš, kako razmišljaš, što je to sve oko tebe i evo, da li si ti taj koji može iznijeti cijelu tu priču na najbolji mogući način. Super mi je to, lijepo mi je da se razvija. Sjećam se Dora kad sam ja bila, bio je tad i orkestar, 2003. 2009. Znaš, i to je imalo svoj draž, naravno, a ovo sad sve kroz društvene mreže i sve to skupa, to je jednostavno Možda još više naglasak na vama, a možda manje na pjesmi. Ali ovdje svu svoju energiju, resurse, sve usmjeravaš na tu jednu pjesmu, jer kad stvaraš inače albume, onda je to malo ipak šira priča. Jel možeš usporediti ta dva procesa? Tako je. Pa ja ne znam jesam li ovoliku energiju ikada na cijeli album utrošila zapravo. Mislim da je taj trenutak. Ja, posebno jer sam taj samozatajni lik, jer sam zazirala od društvenih mreža, nadam se ne zato što sam starija ili zrelija, jednostavno kad je nešto prenapadno, kad nečeg ima hiper, kad nečeg ima previše, mislim da više ne možemo osjećati, ne možemo niti donositi neka, znaš, previše. Jako volim kavu, jako volim čokoladu, ali da sad to jedem cijeli dan i pijem nije dobro. Znam, ima nas puno, svi želimo svoj dio kolača, ali mislim da svako od nas treba imati nekako mjeru i mislim da to i publika zapravo voli i uvažava. Ja to definitivno tako radim. Tako da ova prilika da zapravo mogu
za jednu pjesmu, zato i jesmo tu i svima nama je ovo jedna platforma, što god da se desi, gdje sam ja već profitirala na jedan način. Nije lijepa riječ u smislu neke vidljivosti, u smislu toga ako imam nešto za reći, a imam, sad sam tu, evo želim da to ljudi čuju i onda odluče sviđa mi se, ne sviđa mi se, cool mi je, nije mi cool. A i zbog Dore si je to otvorila te društvene mreže ili barem Instagram? Instagram, Facebook sam imala zlato. A Facebook sad, pa Viš, dobro, mogla bi mislim, nešto Facebook- objaviti, on tamo stoji, ali ne znam. Ne, Ali imam ga. Imam ga pogurate malo, pogurate da napraviš nešto. Ja sam već isto svojoj ekipici koja mi pomaže u svemu tome rekla, hej, nemoj, ne, već je puno, molim te smanji. Pa da, ali svi, da, ne, nema veze. Ja nisam Svi, taj tip. Molim te malo manje. Tako da, pogurate i ovo je toliko, rekla sam, sveobuhvatno i toliko široko, svaka čast, evo. Eurosong, deklarirala si se kao ne eurovizijski fan, ali s druge strane sjećam se tvoje priče. Jesam. Da Eurosong gledate, ptičice su. Ptičice moje, da. Eurosong si nam spominjala da ste gledali doma, svi zajedno, imali kladionicu. Isuse, jesam ti to rekla? Da, To sam smjela, sad nam jel da? ponovi, to molim te. Dobro. Ma svi oko mene zapravo i obiteljski i prijateljice, pa evo na kraju krajeva i autorice ove pjesme, Anita Valo i Meri Aman i još šire društvance, smo godinama bi se skupljali. Meni je to bilo ono ok, dobro, jel moramo. Mislim, sve poštujem, nego mi je ono bilo ok, pogledat ću ili ću ako slučajno ne pogledam, nema veze. Ali je to bilo baš ono, moramo se stati i onda smo, imali smo kladionicu, s tim da je uvijek bilo, gledajte, nije isto ono što vam se sviđa i ono što mislite da će pobijediti. Znači, moramo razlikovati te dvije stvari, tako da smo nekako... To je teško razlikovati. Nije lako, jer moraš biti sad taj... Ja uvijek mislim. Aha, znam, ali to je razlika. I onda bi bome glasali i čekali to i bome bi, mislim da taj novac nikad meni nije pripao. A baš je bio u novcu, a ja sam mislila kao kladionica. Nije, ovako. to ti je baš bilo ozbiljno. Čekaj, ko je najbolje onda prognozirao? A to su ti ovi statističari, moj Ma Boris i Meri. Ti čim si ovu pauzu uzela. Točno, da. A ovi moji analitičari i to, znaš, koji sve to prolaze. Ja ti u puno stvari idem stihijski, nekako po osjećaju, a oni su sve to procijenili i onda su došli do nekog, evo, nekad su znali prognozirati kako treba. Tako da smo ti u tom smislu gledali, bili ispred televizora i kao i publika pokušali i znali najbolje ko bi trebao i što bi trebao. Ali sad si zanimljivu mi temu otvorila, ovo ne smiješ gledati što ti se sviđa, nego što bi trebalo pobijediti na jednom takvom natjecanju. Ako je zadatak prognozirati. Pa da, ali misliš li da tako i žiri razmišlja? Ili oni ipak idu, pa ovo mi se sviđa, ovo ću dati veliku ocjenu ili... To je jako zanimljivo pitanje. Ali to je jako zanimljivo pitanje koje vjerojatno sad nemamo vremena za to. Kao prvo, evo, na primjer, ja kao izvođač, ja smatram, ako se približavamo nekoj umjetnosti, možda, ako sam bar malo imam od umjetnosti, ako sam slabo talentiran, srednje talentiran, jako talentiran izvođač, nema veze, svaki ima neki svoj talent. Ja mislim da ja mogu ponuditi sebe. Ja ne mogu predviđati tvoj ukus i reći ja ću napraviti pjesmu koja će se zlati svidjeti. Ja mislim da se tu ruši sve. Ja shvaćam da sam sad piknula možda u jedan dio u kojem želimo predvidjeti, želimo da se ta pjesma vrti i želimo zaraditi puno novaca i sve to skupa. I naravno, svi živimo i želimo i taj novac. Ali ja mislim da je umjetnost nuditi sebe, a ne predviđati šta bi ljudi mogli i željeli. Tako i ovo. Mi cijelo vrijeme kaskamo i mislimo da ćemo pogoditi što je to što Eurosongu treba. Pa treba sretan trenutak u kojem će se možda moja, treća, peta, bilo čija pjesma će uspjeti proći kroz ovu kameru, kroz televizor i ljudima donijeti taj trenutak. I to možda bude iznenađujuće. Možda ove godine se desi baš oni koji nikad nisu spomenuti kroz medijske članke, medijske istupe ili članke u novinama ili bilo gdje. I taj moment ja želim. Ja želim da se desi neko iznenađenje. Ja bih voljela da, u tom smislu kad ja kažem da glazba pobjedi, to ne znači da neka
rockerska pjesma ne smije imati pirotehniku ili nešto, pa naravno da ćeš tu staviti nešto drugo, ali u tom smislu ja mislim da ne treba podilaziti, nego da mi trebamo stvarno raditi ono što mi kao izvođači smo dobili priliku. Tako i ovo, ja mislim da žiri mora shodno svojim vještinama, svom znanju, stručnosti i ne može odvojiti ni emociju od toga, samo ono što ga dirne, ja bi tako radila. A ne ja, možda sam totalno u krivu, zato i nisam u žiriju, a ne predviđati to. Ja nekako to tako mislim, jer nema pravila, stvarno nema pravila. Mislim da i najveći su to znali reći, nema pravila. Kako ćeš ti biti siguran? Da li onda treba opet baby lazanja, da li treba opet let 3, da li treba Doris Drago, ne znam. Ja mislim da smo svi drugačiji, da trebamo svi pokušati dati ono što mi jesmo autentično. Mislim da ćemo to ove godine na Dori vidjeti najbolje do sad, jer vas zbilja ima potpuno različitih. Tebi hvala na vrlo ugodnoj vožnji i razgovoru. Hvala tebi. Jesi vidjela kako je gužva počela? Da, nevjerojatno. Kruže oko nas. Veliki plavi. Jako lijepo. Hvala tebi.